enişte ihlas edip duram. Jırlarımın en kübüsün bilmiş yere aşıp duramın. Başkırtistanda toradı bütün Müslüman dünyasında. Yongıratuşu yigitlerimden birisi Enver Nurgaliyev. Соңғы вакытта, соңғы араларда бізде Татарстанда бик популярлашып кетті. Әнвәр Нургалиевтің жырлары өзі де иде концерттар қоя башлады. Көп иттіріп. Не işейсіз енді? Яқташлар бит. Зор рахмет сізге, құрметті достар. Зор рахметімді айтасым келе Барс телерадио компаниясына мені Татарстан тамашашысы білен таныштырған үшін. Менің Татарстанда бірінші алымым зор рахмет. Шулай рахмет айтасым келе Башқұртстаннан келген өзімнің достарыма мені ұрыш еткенде, падеж еткен үшін. Мен сізді барыңызды айратам, зор рахмет! Әнвәр Нургалиев. Сіздерге жеңу білен, қам нешігірек өтәті МТВ премиясы қамсыз, нендерек хислер бүгін кешіресіз? Мен енді бик долқынланып, шондай бик хислер кешірем. Чөнки менің бірінші мәртәбе Татарстан белән танышу Казанда пирамидада МТВ-ның премиясында бу минем беренче бүләгем. Мен аңа бик шатмын. Бик матур, бик гүзәл, шуатлык менән долқынланып, шатланып утырам. Үземнең милләттәшләремне карап, һәм үзем дә шунда булуга. Сәле yıllar тезеліп соққан Йөрек хаманда сені ярата Хатларды айырмай, хабарың келмей Ике арада тирен қар ята Ике арада тирен қар ята Йөрек хаманда сені ярата Ике арада тирен қар ята Yürek hamanda seni yaratan Gelmin kembelen hünner ittese Ükennesin eder o bitmin tügel Minde gül seni sağınam şulay İkinci yarım Сиңа тиң түгел, икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Икенче ярым сиңа тиң түгел, үкенәсеңдер, ул бит мин түгел. Selamlar yollayım Tanlıysan miken, tanlıysan miken Oylamay kalgan bir günümde yok Soğduysan miken Oylamay kalgan bir günümde yok Soğduysan miken Şor bilen sana selamlar yollayım Tanlıysan miken Soğduysan miken Oylamay kalgan bir günümde yok Soğduysan miken Şor bilen sana selamlar yollayım Tanlıysan miken Oylamay kalgan bir günümde yok Soğduysan miken Şor bilen sana selamlar yollayım Tanlıysan miken Soğduysan miken
Зур рахмәт, Казан, мин сезне яратам. Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев. Әнвәр Нургалиев. Халык мәхәббәтен яулап алды. Бик зур рәхмәт. О! Желтый, желтый, жоп-желтый. Малависта инде. Минем телефонымда да шул жер тора. Шулаймы? Мен әйтәм, әйе. Әнвәр Нургалиев. Рифат, менә чын ират инде бу, әйме? Да. Шулайдыр инде. Татар эстрадасында тагын бер башкорт барлыкка килдек. Әйбәт бит. Җырлавы да матур, кыяфәте дә мен әйтәм нишава. Татарларның Стас Михайлова, әйме хатын-кызлар. Китәле шулаймыны? Нәк шулай, мен әйтәм. Әнвәр белән берәр дуэт эшләп аласы иде. Ашык мәле баштан минем белән берәр дуй җырлыйк әлек. Минем дә сөйкемле сөякләрем бар, менә монда бер улыш кабырга. Сөякләреңне тур айтасы бар әле беренче тукта. Асы фитнеска барырга кирәк бит инде. Ярар, синең белән дә булыр, Әнвәр белән дә булыр дуэт, Алла бирсә. Әлегә без